Turasuje mwese mukurikiye Primo Media Rwanda, tunabaha ikaze mu makuru yagiye avugwa mu itangazamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye. Tugiye kuyahera mu ngingo z'ingenzi zikurikira. U Rwanda na Uganda byafunguye umupaka mushya. Naho Brigadier General Andrew Nyamvumba mu gisirikare cy'u Rwanda yagaragaye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Amasasu aravuza ubuhuha hagati y'inyeshyamba za M23 na Nyatura. Ikaze muri amakuru ku buryo burambuye, tugiye guhera kuri ingi ivuga ko ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda cyatangaje ko kuri wa gatatu tariki ya 5 Nyakanga hafunguwe umupaka wa Rwempasha Kizinga uhuza u Rwanda na Uganda. Ubutumwa iki kigo cyanyujije kuri Twitter bugira buti: ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka buramenyesha abaturage ko umupaka mushya Rwempasha Kizinga uhuza u Rwanda na Uganda mu karere ka Nyagatare ufunguye ku bagenzi bose guhera kuri uyu munsi tariki ya 5 Nyakanga umwaka wa 2023. Uyu mupaka wafunguwe bwa mbere mu mwaka wa 2007 nyuma y'uko abaturage benshi bari bamaze kugaragaza ko hakorerwa ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku buryo hakenewe umupaka. Hari amakuru avuga ko uyu mupaka wari umaze igihe ufunze kubera imirimo yo kuwuvugurura kugira ngo ujyane n'igihe. Mu yandi makuru, Aloys Simba hamwe n'icyaha cya jenoside yapfuye afite imyaka 45. Lieutenant Colonel Aloys Simba wari umwe mu bisere camarade du 5 juillet, itsinda ry'abaofisiye 11 bahiritse ubutegetsi bwa Kayibanda, yapfuye nk'uko amakuru abivuga. Inkuru y'urupfu rwe yamenyekanye kuri wa kabiri, akaba yapfuye afite imyaka 45. Lieutenant Colonel Simba Aloys wari mu kiruhuko cy'izabukuru mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, ni umwe mu bagize uruhare mu bwicanyi bwabereye kuri paruwasi ya Kaduha no ku ishuri ry'imyuga ry'Umurambi ya Gikongoro. Uyu mugabo yataye muri yombi mu mwaka wa 2001 mu gihugu cya Senegal ashinjwa icyaha cya jenoside, yoherezwa kuburanira mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwari rufite icyicaro ya Arusha muri Tanzania. Simba yatangiye kuburana mu kwa 8 ku mwaka wa 2004, urubanza rwo rupfundikirwa mu kwa 7 ku mwaka wa 2005, akatirwa imyaka 25 y'igifungo. Yaba we n'ubushinjacyaha barajuriye, ariko ubwo bujurire bw'impande ebyiri burangwa, maze urugereko rw'ubujurire rurekeraho igifungo cy'imyaka 25. Simba yajyanywe mu gihugu cya Benin kugira ngo arangirizeho igihano, aza kurekurwa mu kwa mbere mu mwaka wa 2019 ku mpamvu z'uburwayi, igihano cye kitarangiye. Colonel Aloys Simba yavutse kwa 28 Ukuboza mu 1938, avukira muri komini Musebeya, prefecture ya Gikongoro. Yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'i Kigali mu 1961. Mu mwaka wa 1973 ni umwe mu basirikare biyisere camarade du 5 juillet 1973 bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Gregoire Kayibanda, icyo gihe yari afite ipeti rya major. Ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana, Colonel Simba yabaye minisitiri w'itangazamakuru aba n'umudepite. Yasezereye mu ngabo z'u Rwanda z'icyo gihe ex-fari, ajya mu kiruhuko cy'izabukuru mu 1992. Mu yandi makuru arebana n'ubutabera, Hategekimana Biguma agiye kujurira igifungo cya burundu yakatiwe ku byaha bya jenoside. Philippe Hategekimana wakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu mu rukiko rwa Rubanda i Paris ahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mu cyumweru gishize, yatangaje ko azakijuririra. Hategekimana Philippe uzwi ku izina rya Biguma yatangiye kuburana ku wa 10 Gicurasi uyu mwaka mu rubanza urukiko rwamaze ibyumweru 7 rutega amatwi abatangabuhamya batandukanye. Aba batangabuhamya bagize umwanya wo kwerekana uruhare Biguma yagize mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi ku misozi ya Nyamure, Nyabubare, Zarsonga n'ahandi muri Nyanza. Abenshi muri bo bagaragaje ko Biguma hari aho yagiye ategeka abajandarume kwica Abatutsi mu bice bitandukanye, abandi bamushinja ko nawe ubwe hari abo yiciye, barimo wari burugumesitiri wa komine Ntyazo witwa Nyagasaza Narcisse. Hari abatangabuhamya bane bahurije ku kuba Biguma ubwo yazaga ku musozi wa Nyamure yarashe umugore wari uri kubyara. Uyu wahoze ari umujandarume kuri ubu akaba afite imyaka 66 y'amavuko, yabaga mu Bufaransa ku mazina ya Philippe Manière. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi yari umujandarume afite ipeti rya Jida Chef, akorera muri gendarmerie ya Nyanza. Abunganizi ba Hategekimana barimo Emmanuel Artine Alexis batangaje ko azajurira igihano cy'igifungo cya burundu yahawe, kandi ko ashobora guhabwa ubutabera buboneye, akaba yanagirwa nk'uko ibinyamakuru byo mu Bufaransa byagarutse kuri iyi nkuru. Maître Gisagara Richard uri mu bakurikiranye urubanza, aho yari mu wunganira abarega, yavuze ko rwagoranye dore kuregwa nta kintu na kimwe yigeze yemera. Naho mu yandi makuru, Brigadier General Andrew Nyamvumba yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Brigadier General Andrew Nyamvumba ushinzwe ibikorwa n'amahugurwa mu gisirikare cy'u Rwanda kwa kabiri yari Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yari yitabiriye inama yahuje abayobozi b'ingabo za EAC ziri muri Kongo. Ni inama yasuzumirwagamo umusaruro w'ingabo za EAC zimaze gutanga kuva mu mpera z'umwaka ushize, ubwo zoherezwaga mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Brigadier General Nyamvumba yagaragaye muri iyi nama nyuma y'uko mu kwa mbere k'uyu mwaka Kongo yari yirukanye ku butaka bwayo ba ofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda babaga muri Leta y'Amajoro y'ingabo za East Africa.
ni icyemezo Kongo yafashe nyuma y'igihe yari imaze ishinja igisirikare cy'u Rwanda guha ubufasha umutwe wa M23 ibirego u Rwanda rwakunze guhakana. Muri iyi nama y'igoma yayobowe na General Major Sibomana Nyasi wari uhagarariye umugambi mukuru w'ingabo z'u Burundi, ingabo za EAC zagaragaje ko umutekano wifashe mu duce zigenzura. Umugambi mukuru w'izi ngabo Major General Alfazar Mithuri Kiyugu yashimye akazi gakomeye zimaze gukora kuva zoherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mwaka ushize. Uyu musirikare kandi yagaragaje imirimo yo gutunganya ikigo cya gisirikare cya Rumanga bigeze mbere y'uko gihurizwamo abarwanyi ba M23. Uyu mutwe ariko umaze igihe utangaza ko utazigira wemera ko abarwanyi bawo bahurizwa i Rumangabo mbere yo kwamburwa intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe, keretse leta ya Kinshasa yemeye ko bicarana ku meza bagakemura ibibazo bafitanye. Tukiri muri Kongo, amasasa aravuza ubuhu hagati y'inyeshyamba za M23 na Nyatura. Guhera mu gitondo cyo kuri wa gatatu, imirwano ikaze hagati ya M23 na Wazalendo iravugwa ahantu hatandukanye muri Rutshuru na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko bigaragara kuri Twitter zikoreshwa n'abanyamakuru muri Kongo, ngo ku muhanda Kirorigwe Kausa guhera saa 11 z'igitondo inyeshyamba za M23 zihanganye n'iza Nyatura mu gace ka Mayange ugana Rusinga mu kilometero kimwe uvuye Kausa. Naho ku muhanda wa Ganjo ugana Muheto, imirwano yatangiye guhera saa moya irimo kubera hitwa Nyamitaba. Muri groupement ya Tongo ho biravugwa ko abasivili 10 bahasize ubuzima nyuma y'ibitero bya M23 ahitwa Bungushu mu mudugudu barizwa hagati ya Rushenge na Rushovu. Mu gihe imirwano ikomeje rero, isake y'abaturage bitambitse ingabo z'abarundi ariko zo zivuga ko zatewe na Nyatura. Mu ijoro ryo kuwa kabiri shyira kuri wa gatatu biravugwa ko hari abaturage bakomeretse nyuma ko raswaho n'ingabo z'u Burundi zoherejwe mu butumwa bwa EAC mu burengerazuba bwa Kongo, ubwo abaturage bageragezaga kuzitambika mu nzira z'igikirorerwe. Umwe mu ngabo z'u Burundi we avuga ko bitambitswe n'abantu bitwaje intwaro bo mu mutwe wa Nyatura. Biravugwa ko abaturage bitambitse imodoka enye z'ingabo z'abarundi zashakaga kwerekeza ikirorirwe, aho bashinja ingabo z'u Burundi ngo kuba zararwanye na M23 ku dusozi twa Kirorirwe, imirwano yahuzaga M23 n'inyeshyamba za Wazalendo. Umwe mu baturage bahagize ati abarundi bakoresheje amasasu ya nyayo mu kwishakira inzira, aho twabaze inkomere 6 ku ruhande rw'abasivili, bamwe mu bakomeretse bihutanwe mu bitaro bya Goma. Ku rundi ruhande mu kugwangana kw'abasirikare b'abarundi n'abaturage kwabereye ku muhanda wa Sake Kicanga, aho umwe muri abasirikare b'abarundi nkuko tubikesha umunyamakuru Daniel Micombero avuga ko ari abantu bitwaje intwaro bateye imodoka zabo. Uyu yagize ati byose byatangiye saa 10:30 ikabati, ubwo uruhererekane rw'imodoka zirondo zari zivuye Kicanga zijya mu Bambiro zaterwaga n'abitwaje intwaro bikekwa ko ari Nyatura. Ingabo z'u Burundi zarashe kugira ngo zibone inzira zaje zisake abandi bantu bitwaje intwaro bo muri uyu mutwe n'ubundi bari babategereje. Umusirikare w'umurundi yakomeretse mu gahanga. Naha dusoreje aya makuru, tubararikiye gukomeza gukurikira ibiganiro byo kuri uru rubuga. Nari Janet Kabayiza, mugira amahoro.